Wetso madume dikgang ke tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone tsatsi e le la mosupologo ke bidiwa Benson Putego mme makore di tibolegela ka go leba ditlhogo. Tautona Boko a tlhagisa matona a puso ya gagwe kgatlhanong le tshenyetso setšhaba. Thusa tautona re Nkosinathi Ndabagaola tla re faletsa banni ba Maitengwe fa puso e tlile go dira ka gotlhe go dirisa meamuso ya tlholego go fetlela lefatshe leno khumo. Kgosi go bua mangwatha magare meletlo ya ngwao e tshwanetse ya rotloediwa ka bokete go e tsosolosa. Wetso yo tolokololang ka puo ya diatla o bidiwa Patricia Chobonyane mme ga re tsena mo dikganyeng. Matona le marataro le bathusi ba bone ba phaketse ba ikanisiwa ko ofising ya ga tautona go digela palo ya khuduthamaga ya matona le 18 kwa tirong eo ya ikaniso. Tautona Advocate Duma Boko o gakoletsa matona a puso go ikgapa mo ditirong tsa tshenyetso setšhaba le gone go gopela itsholelo a gatelela jalo botlhokwa jwa go direla dilo mo pontsheng pego ka botlalo ka ke ikantse Khumalo. Matona a puso a mašwa a 12 a na le maitemogelo a kwa godimo a go solofelwang a tla ba kgontsha go dira tiro a bone ka botlalo. Tautona Boko o ba lemotse boikarabelo jo botona jo ba bofilweng a re tiro ya bone ga se go etelela pele fela mme gape e le go ngoka tshepo ya setšhaba. O ba gakolotse go tsaya boikarabelo ka nako tsotlhe le go jwala mowa wa go direla dilo mo pontsheng mo maphateng a bone. There will be no corruption. First, because I expect that we will uphold the highest standards. But secondly, and more critically, we will put in place very robust institutions and practices that will ensure that there is no corruption, because we have to do this. So that even as we police ourselves, we must always know there are institutions and structures that are exerting influence and providing oversight and ensuring that we all stay on the straight and narrow. E re go ntse jalo matona a puso a kgothaditswe go dira ka botswapelo le boineelo. We have to deliver in the shortest possible time. And when people come to us demanding answers, they don't want them today. They don't want them tomorrow. They want them like yesterday. So we are running, chasing after time. And so we need to appreciate this. We will work with public officers who have been in their positions. We must accord them due respect. Tautona Advocate Boko o solofeditse matona a kemonokeng ya gagwe mo tirong ya bone le gore ba tla tshwaraganela dikgwetlho tse ba kopana le tsone ba le sopo sengwe. Ke Ikantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Ga re tswelela le dikgang tsa rona mothusa tautona ya gapeng le tona wa madi Nkosinathi Ndabagaola a re nako e gorogile ya gore Batswana ba tshwaragane le puso go aga sešwa lefatshe leno mmogo le gone go dirisa meamuso ya tlholego e fitlhelwa mo lefatsheng leno go tlhama mebereko. Mothusa tautona o buile mafoko a kwa kgotleng ya Maitengwe mo leetong la gagwe la go dumedisa morafe. Bethany Mando wa bega. Lentswa mothusa tautona Ndabagaola a ne a tsile go dumedisa mo kgoteng ya motse o ne a nna le sebaka sa go lekodisa banni ba Maitengwe ka ditoro tsa puso e ntšha e di eletsang go akarediwa go tshwaragana le Batswana go aga itsholelo mmogo ba dirisa dikhumo tsa meamuso e hithelwa mo lehatsheng leno. Re na le Magala, re na le Gauta, re na le Taimane, re na le banana ba ba botlhale, re na le bagolo ba ba ponelopele. Ga gona sepe se re se tlhokang mirare ga re kgone go hetla ditiro mirare sekgwama sa rona sa hokola mirare batho ba rona ba tshela matshelo a makgwakgwa mme Botswana yo mošwa ke yo reng nako eo e gorogile ga e sa tlhole e le nako ya go supa ope ka menwana, ke nako
ya gore re dire mmogo, re age lehatshe mmogo, re age itsholelo mmogo, re age dikompone tsa megobagoba tse di ka hirang bontsi jwa bana ba rona mmogo. banni ba na le ditsholofelo tse di kwa godimo gore puso e ntšha e dire dipharologanyo mo matshelong a bone. E re ntse re tlhaloganya gore o setse o buile gore le ithetse sepatšhe se le ko tlase, mme kopo ya me ke gore ga e le gore re tla tswelela re kgona gore ke sa puso ye e ntšha ke gore dilo tseo di diragadiwe. Me, through our support, we believe you are going to make it because we put you deliberately and we had the knowledge that these are the boys that are going to do it for us. Thank you. Tshologelo e ntse e re na le tumelo ya gore gongwe pharologanyo e tla nna teng. Le fa go ntse jalo Kgosi Mphala Mengwe a re ba tshwengwa ke dithabololo tsa puso tse di sa hediweng. Who police station since 2017 to date. I see where they receive regular so here because mo agri ki ageta khosi chitigara go check another medis. Or thala mo na less than 10. Mo projecting ya almost 70 million. Mothusa Taotona a re maikaelelo ke go bona batswana ba tshela matshelo a botoka ebile ba tsaya boikarabelo jwa gore lehatshe la bone le tsamaisiwa sente. Bethany Mandu, BTV News, Maitengwe. Mere ka gote ntšengena ya maitela sebatana e bonwa mabota boto megopolo e fang bana sebaka sa go botsa dipotso le gone go tlhalosa dikakanyo tsa bone mo mohameng wa temothuo e bolelwa e ka thusa lefatshe leno mo isagong gore le ntsha dijo tse di lekaneng le gone go tlhama jalo ditiro. Company ya Kwenantle Farmers kwa Thuli Block e tsere mengwe ya megopolo eo go elekeletsa ka lenaneo la ditshupo tsa temothuo tse di itebagantseng le bana ba dikolo. Mako Rutlwe Karabo Molusi. Disupiwa tse di beilweng ka manontlhotlho go phadisana ke bokao jwa se se ka diragalang mo isagong ka metswedi ya temothuo. Di dirilwe ke baithuti ba dikolo tse di mo kgaolong ya Bobirwa mme di akaretsa dibaga, kapari, dikoloi tsa diterata, ditlatlana, ditshwantsho tse di pentilweng tse di dirilweng ka mmopa le tse dingwe. After dyeing the plum tree, we take the hard part of the plum tree that is called, in Sibira we call it. Fa re sena go tsenya motswako o fetola mmala wa mokolwane, re ntsha ditlhale re bo re di loga, re dira ditlatlana tse di ntseng jaana. Upside down to make a finished product. After finishing, we take the plum tree to twist it around. As you see, in Sibira we called it khoboma. Ke sala diwairi e ke dithapolo e be ke kwana ke dira side nngwe e be ke dira e nngwe e be ke dira dilo tse di kopanya ga gare e be ke bata matsopini ke boga ka be ke bata dithini le dithara. I was busy getting my beads inside the tray. Ke tsentse dibaga mo tlhaleng ka kelotlhoko gore di se ka tsa tshologa. Ke bo ke pataganya le letsela le le lone ke neng ke tsentse dibaga go dira leseka le palamonwana e le gone ke ne ke tsenya dibaga mo tlhaleng e thata. I swiped each bead. Baithuti ba kaya fa ba tlhaloganya ebile ba na le keletso mo go gwetlhang boikarabelo jwa go nonotsha megopolo eo. Go supa gore bana ba itse gore o ka le makgothone wa ira t-shirt gore gore motswedi wa temo o montsi wa kwa hetla ditiro. Bana ba robile merogo e harologaneng ka gale go supa gore bana ba kgona yaanong se se ra gore re le ba tsaya karolo ba harologane dikompone ka go harologana le batsadi ko malapeng ga re neele bana tšhono eo platform ya gore ba supe bokgoni ba bone mo temong. We want children. Re eletsa gore bana ba dire sentle mo dithutong tsa bone mme bangwe ba abetswe ditalente tse di farologaneng ka jalo re batla go ba thusa go di tlhabolola ka tsholofelo ya gore ba tla aga itsholelo e nonofileng ya lefatshe la rona. Ditshupo di ne di akaretsa dikgaisano tsa mmino wa Setswana, ngangisano, ditlhatlhobo kgotsa quiz le go kwala polelo mme baithuti ba ba fentseng ba ne ba fiwa dimpho ga mmogo le dikolo tsa bone. Karabo Molusi, BTV News, Kwenantle Farmers, Thuli Block.
Dikhamphani tsa Orange, Botswana le Debtswana di itamile go nna le seabe sa go tlhabolola thuto mo lefatsheng le. Bobedi jo bo shenjana bo ne jwa ikopanya go abela sekolo se se botlana sa mmuso mo kgaolong ya boteti dimpho tsa didirisiwa tsa maranyane le malao a baithuti. Se ba etseng Tebogo o na le ko. Sekolo se se potlana sa mmuso se butse dikgoro ka ngwaga wa 1967 mme mo nakong eno se na le baithuti ba heta 600. Boshenjana se amogetse dimpho go tsweng ko dikhamphani tsa Orange le Debtswana e leng didirisiwa tsa maranyane ga mmogo le malao le dilwana tse di aparwang ke baithuti ka sekolo se na le lehelo le le robalang baithuti. This event marks our commitment as an organization to empowering young minds of today Tiro e supa maitamo a rona le khamphani go nonotsha banana go nna le bokamoso jo bo siameng. Dimpho tsa maranyane tsa thuto tse re di abang di tla thusa baithuti go nna le dikitso. Our students to give them a world of knowledge where students are encouraged to be creative. We believe that coming here and partnering with the Musu village re dumela gore go tshwaragana le motse wa Musu go taga baithuti sebaka sa go phadisana le ba bangwe so that they can come and compete and be the leaders of tomorrow. Sekolo se mo motseng o kgakala ditamelo ka jalo dimpho segolo jang tsa maranyane di le botlhokwa. Ke tiro e Temogo maswe e dirwang ke lephata la Debtswana moepo wa Debtswana ke re Orange le lona go nna teng ga lona go nna le seabe sa lona ke tiro e Temogo maswe. Ke lemoga gore le tsisitse le bo matrase so se e leng gore se promote jalo the dignity ya motho ka gore o ithelela gore matrase a rona ba ga iswa makgasa mo e leng gore motho tota le ha a robetse ga robala ha go siameng. Digadgets tse le tsone yalo di a go re thusa in this digital world se e leng gore they are going to actually enhance ICT integration in our teaching and learning processes. Re le ba council ya boteti re itumela go minaganye re itumela mpho e re amogelang on behalf of bana ba le ba bonang bale because Setswana sa re moruto wa o ise ga o ele se tshwara ke ntšapedi ga se thata. Dimpho tse di tsamaelana le tshego la maitamo a dithabololo tsa senela ruri la bone le le tebagantse le gore thuto ya boleng e a kolwe ke moithuti mongwe le mongwe go sa kgathalesege gore o kae mo lehatsheng. Matshelo a baithuti ba mephato ya bothano go ya go bosupa a ta thabologa ka jana ba hiwa dithebolete tse di na leng dithuto tsa bone tsotlhe a barutabana ba bone ba ta hiwa di-laptop. Sebastian Tebogo, Botswana Television, Musu. Mega e le gona o tshubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television primaneng ya tsatsi la mosupologo. Tona yo mošwa yo sa tswang go tlhongwa jalo e le tona wa lephata la boatlhodi le ka go sešwa magolegwa re Nelson Ramaotwana o tlhotsa kopano le bagolwane go tsweng kwa lephateng leo go utlwa ka fa lephata leo le ntseng le tsamaisiwa ka teng le gona go utlwa ka mananeo a mangwe a saletseng kwa morago a bagolwane bao ba dumelang fa puso e ntšha a ta kgona go a akwegela go a diragatsa jalo ebile mo malatsing a le lekgolo morago jalo ga go tsa puso. Ke o lebogile Radipotsane wa Pega. Re Ramaotwana a re malatsi a ntlha lekgolo a puso e ntšha sebaka sa go diragatsa mananeo mangwe a saletseng kwa morago go supa ga ena le bokgoni boletse ga puso e sa tswang go thomiwa e dumela ga ditshwanelo tsa batho di tshwanetse go bewa kwa pele ga tsotlhe. O supile ga lephata la thokgamo le ka go sešwa ya magolegwa le ta gagamatsa mananeo otlhe a direletsweng go totomatsa ditshwanelo tsa batho le go netefatsa ga di tsamaelana le tse di beilweng ke lekgotla la ditšhaba. 100 days there should be a direction of where we are going. Confidence in you that you will create a working environment that will facilitate me and my assistant minister in delivering the mandate of the ministry and to take our country to greater heights. And I want to repeat what Mr. President says. Malatsi a makgolo go sena go tsewa puso go tshwanetse go supa gore tsela go tsewa ehe jaaka setse go builwe ga re ata go lwantsha ope ka moo ke kopa ba mmaaruri ja gore mananeo a ntse a dirwa jang mo lephateng to disclose any and everything else
so that we can also make decisions based on facts and the law, not on arbitrary issues. Bagolwane ba lephata ba ne ba le kudisa tona ka mananeo a ba dumelang a ka diragatswa mo malatsing a gaugi a tang. Ghana without funding. Kgang e kwa lephateng la dikgolegelo ke lethoko la madi a ka thusang go tsamaisa mananeo ka thelelo jaaka go jesa magolegwa. How do you keep people when we cannot feed them? Currently, we operate on a manual platform, but once with the court management system coming fully online. Mo bogompienong lephata le dirisa dipampiri thata keletso ke go hudisetsa ditirelo tsa rona kwa maranyaneng. To conduct virtual courts. In achieving that, people won't have to travel far distances to be able to access the court. Re like go aga mandatory human rights e le gore ke re ga se kitso e ka human rights mme re simolole ka gore mo public education bogolo jang ko di primary school go nne le thuto e ntsi ka dikgang tsa human rights gore batswana ba simolole go tlhaloganya ko bonyenyaneng ja bone. Se ke se bonang ke kgang ya lethoko la madi gore ba bua gore ba na le di-vacancies tse dintsintsi diphata tsa mebereko tse le gore ba na le keletso ya gore ba di file mme e nna madi a gore hayo mme go na tse dingwe tse le gore ba na le ba ka kgona go dira jalo in 100 days tse le gore madi ba ka bona ba dira jang so ra go nna ba sire facilitate go kgona gore tse di filwe ka nako e tshwanetseng. Ramaotwana o kopile bo go jela phata leo go baakanya mekwalo e heletseng ka tsamaiso ya maphata a bone ta kopana le bone ka bongwe mo bogautshwaneng. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television ga Borone. Company ya Okavango Wilderness Safaris OWS e tla bela banni ba metsi ya kgaolo ya Okavango e le metlhano dimpho tsa dijo mo dikgweding tse tharo. Fa bela banni ba metsi ya Betsa le Godigwa dijo ka Labotlhano, mogolwane wa company eo Remo Alusilibekwe a re e tla thusa ba ba dikobo dikhutshwane mo metsing segolobogolo e ba dirilang mo go yone ka jaana e le kompone ba lemoga fa letlhoko la bone le gakadiwa ke komelelo kgotsa luba le le bakilweng ke letlhoko la dipula go ralala lefatshe leno. Tiny Tsukudu wa bega. Mowa o wa kutlwelo botlhoko wa kampane ya OWS mo go ba ba tlhokileng lesego mo setšhabeng o rokoditswe ke go bopuso e ne ya bega fa ngwaga wa temo wa 2022-2023 e le ngwaga wa luba. Go utlweng seo kampane e ne ya lemoga fa go sena go nna bonolo gore batho ba leme go itirela dijo. Kampane e ne ya itama go abela malapa a le 300 mo metseng ya Seronka, Gunutsuga e retsha Betsa le Godigwa dijo go tloga kgwedi ya Ngwanatsele go fitlha ya Hirikgong. Mo sebakeng se re busa yana ke luba le le wetseng kgaolo yotlhe ya Southern Africa. Ke tsaya gore bontsi ba lona ke dikile go ba peo mme ga ba tswa sepe. Jaanong kompone e lemogile yone kganyeo gore re leka go ka thusa bao ba e leng gore ga ba ka ba tswa ka sepe mo temong e dipileng le bao ba e leng gore ba iphitlhela ba le mo seemong sa tshokolo. Ke mpho e leng gore re tla e dira mo kgweding tse tharo batsadi ba me re lebile November, December le January. Dijo tsotlhe tse re nang le tsone batsadi mo kgaolong ya Okavango Community Trust mo metseng e metlhano ena dijo di ka nna 300. Maina a rona ke a bagodi ba ne ba lemile a kere ba ba itsetseng hela ko masimong ba leng gore la ba itse setse re kile ra kopa maina mo go lona a kere ba bangwe ke ba leng gore ba ne ba ikopetse bothoki a kere ba iseng ba kgone go bua tsone dithuso tseo le ba leng gore re le VDC re le parlamenta motsera le mo gore ba na le lethoko. Bangwe ba ba abetsweng dijo ba supa fa ba itumeletse dimphotse. Ra sokola yaano mme ra tsela jonyana tse dingwe yana ke tsentse ke re thusa ke re golane mo ipelege yana mme mo gare ga kgwedi ga gona mosola o ka e bona yana ga ntse yana ke gone re boneng thuso yana ta leboga yana ebile re bola ke taba werta kgora le bana le bone ba ta kgora mme ke a leboga thata letsatsi la bofelo. Ba OWS ba supile fa ba tla atolosetsa letsholo le la go aba dijo kwa metseng e farologaneng ya mafatshe a mabapi a Namibia, Zambia le Zimbabwe. Tiny Tsukudu,
BTV News Bodikwa. Re tswela le tsone kgosi bone go bua mang wa kwa ga Thamaga a re go botlhokwa gore setšhaba se eme nokeng meletlo ya ngwao ka jaana e le botlhokwa mo go sireletseng ngwao fa a bua kwa moletlong wa go ipelela ngwao ya bakgata ba ga Mmanana kwa ga Thamaga kgosi go bua mang o gateletse botlhokwa jalo jwa go somarela ngwao gore e se ka ya nyelela le gone gore dikokomane di nne motlotlo go ipela ka ngwao ya bone. Abigail Samson wa bega bakgatla ba ka letsatsi le tshwarang ngwaga le ngwaga e le letsatsi la go lemoga le go ipelela ngwao ya bone ka ditiragalo tse di farologaneng tsa ngwao di tshwana dikgafela dikhwaere poko le mmino wa setso. Kgosi go bua mang a re moletlo o gatelela botlhokwa jwa go somarela ngwao mo metlheng ya gompieno a re sireletseng se ga rona. Go botlhokwa jalo gore re se sireletse botsadi jame ba ba tswang ko morago ba re ba godisang bana ba rona ba tle ba se hitlhele ba itse gore ke Batswana ba ba tswang kae go ne goreng tota ka gore ga re sa ikitse motlhale re sa itse ngwao ya rona ke moka re tla bo re sule. Mogolwane go tswa ko ofising ya boemedi jwa Japano mono re Okawashing o supile fa ngwao e ka nna le seabe se se bonalang mo go tlhabololeng itsholelo. I have run the Thamaga. It is also well known for preserving and promoting traditional custom crafts such as pottery. Ke itse fa motse wa Thamaga o tumile ka go somarela ngwao jaaka le na le lefelo le go bupeang dinkgana tsa setso e le lengwe la mafelo a nnileng le seabe mo go tlhabololeng matshelo a batho. Support the local economy and empower the community through sustainable livelihood. Na le mahelo a harologanyeng a tshwana le re mo go lonele lehelo le ba ga itso mo bojanaleng ba ba itseng ba ba ka gakollang ba ka bua gore go ka nna le ditsela tse di ka beng di ka pagama dithaba tse tsa rona tse ra bona Thamaga le ditikologo tse di ka beng di le mo tikologong eno re le gone ha so seo se ka re tlhamela bojanala batho ba ne ba tswa ga borone ba tla go thuba monono kwano ba pagama dithaba tse ba bona bontle jwa lehelo le le tshwana le lonele mme re ka re ka tsela ntseng jalo ra dira letseno ka dilo tse lehelo le ke diekere di le 11 ke lehelo le le tona thata le re leng gore maikaelelo a rona ke go dira ditiragatso tse dintsi mo go lone gore e re ntse re tsweletse re be re bajanala re ha ba tswa ko batla go bona gore bakgatla se ba se dirang kwano keng. Se go bua mang a re go botlhokwa go gatisa dintlha tsotlhe fela tsa ngwao gore jaaka dinako di fetoga jaana dikokomane tse di tlang di kgone go tla di ithuta le go tlotlomatsa ngwao ya merafe ya lefatshe leno ka go farologana ga yone. Abigail Samson, BTV News, Thamaga. Wetso tsa mono dikgang re di wetsa ka kganyering Tautona Advocate Dumabo ko solofetso go fa pego ya botsogo jwa setšhaba ka moso mono toropokgolo Gaborone e le la ntlha dira jalo moroga go tlhongwa jalo Tautona borataro wa lefatshe la Botswana. Pego e ya botsogo jwa setšhaba e tla bo gape le ya ntlha ya palamente ya bolesome le boraro morago ga ditlhopho tsa setšhaba tsa kgwedi e fetileng. Maikelelo a pego ke go fa Tautona boko sebaka sa go itsise setšhaba ka seemo se lefatshe le leng mo go sone mo go tsa itsholelo sepolotiki le matshelo a batho. Pego eo e tla arolwa ka nako ya bobedi mo tshokologong. Me ga re tsena mo go tsa mafatshe a sele lekgotla la SADC le tla tshwara phuthego ya baeteledipele ba mafatshe le matona a puso kwa Harare kwa Zimbabwe kgwedi eno e le 20. Tautona wa lefatshe leno Advocate Dumabo ko solofetse go tsena phuthego eo kwa phuthegong eo go tlabe gape go buisanwa ka tse di amang seemo sa itshireletso kwa lefatsheng la Democratic Republic of Congo. Lekgotla la Sami DRC le simolodisitswe ngwaga o fetileng o ya fifing go bua ka dikgang tsa itshireletso kwa lefatsheng leo la DRC go le gone go netefatsa gore go nna le ledula le kagiso ko bokopano jo bo tla bo etelelwa pele ke bokopano jo bongwe gape jwa Extraordinary SADC Organ Troika go tla go nna le bokopano le bagolwane ba SADC botona ba Organ on Politics, Defense and Security Cooperation ga mmogo le matona a SADC.
wetso mo go seno sebaka ra kwahela kwa khutlaneng sa tsa metshameko mme kgaitsedi yake laetsa o sekeng o go tshotse. ke a go leboga kgaitsedi ka o etshoma dume na ke laetsa o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme pego e kwa setlhoeng ke reng setlhopha sa bomme sa Johnny Netball Club le sa borre sa Police Netball Club ke tsone bomampudi ba kgaisano ya Southern Zone Spring Netball e neng e tshwaretswe kwa mabaleng a Bona Courts mono Gaborone. Setlhopha sa Johnny se fentse sa Police ka 39-32 ha setlhopha sa Police se phamotse sejana kwa letlhakoreng la borre ka go fenya sa Notwane ka 39-20. Pego ka Katlego Kgakole. Jwaneng ka mmala o mosweu le botala ba tsene mo motshamekong wa makgaolakgang o neng o tlola ditlhase le The Jungle Queens ba supa fa ba batla phenyo jaaka ba ne ba phamola kotara ya ntlha ka dintlha di fera bobedi go tse 4 tsa Police. Mo kotareng ya bobedi setlhopha sa Jwaneng sa tswelela se tsabakela ka batshameki ba akaretsa Hilda Binang go ya go ikhutsa ba eteletse pele The Jungle Queens ka 17-14. Bomme ba kwa Otse Police College ba ne ba leka go boela mo motshamekong mo kotareng ya boraro mme seo sa ba ungwelwa jaaka ba ne ba wetsa kotara eo ba ngangane ka maleka a 24-24. Mo kotareng ya bone ditlhopha tsa tswelela di itana ka noga e tshela fela bommampodi ba leki ya Lukhara Netball League Jwaneng ba lwa ka gotlhe go boela gae ka sejana jaaka ba ne ba fenya motshameko o ka dintlha di le 30 le bofera bongwe go tse di 32 tsa The Jungle Queens. Ba ikgapela jalo sejana le diatsele tsa Gauta fa Police e phimotswa keledi ka diatsele tsa Selefera mme BDF Cats bone ba boetse gae ka diatsele tsa Bronze morago ga go fetsa mo maemong a boraro. I would say congratulations to my girls for their determination, commitment. Remember, you are the Lukhara champion. Ke batla go tsaya sebaka se go lebogela batshameki ba me tiro entle e ba e dirileng. Re ne re itse fa e sa go nna motshameko o motlhofo ka gore setlhopha sa Police re sebeditse re sokotse kwa makgaolakganyeng a motshameko wa league. So we're just aware that it's not going to be a walk away. So all my departments were working very, very well. Our defense, our middle court, and our shooter. Tota go bua nnete bana ba rona ba berekile gompieko re tshameka mo teaming ene tsene gompieko only 3 players ke bana ba ileng gore re ntse re tshameka ka bone all along le ka Lukhara ne ba le mo finaleng the rest ke under ba senke re ba dirisa and re khonne go bona capability ya bone ene ba re supetse tota third quarter in e lente tota mo eleng gore re itumetse ba se dirileng. Ntwa ya makgaolakgang ya bo e kopantse Police le Notwane mme Police e tsena mo motshamekong o ka mashetla ba fenya kotara tsa ntlha tse pedi ka 10-7 le 17-10. Mo kotareng ya boraro Police ya nosa dintlha tse 10 go wetsa kotara eo ka 28-15 mme mo go ya bone ba tswelela ba tshwere taolo ya motshameko go fenya ka 39-20. Ba ikgapela jalo sejana le diatsele tsa Gauta fa Notwane e boetse gae ka diatsele tsa Selefera mme BDF Cats ba gapile maemo a boraro. No, tournament ya rona e zamile sentle la thata ka gore ina re before tournament ya rona e simola rona ra ira manual lo rebero na ra o sendela ko di manager gape rona ra ira le group ya di manager so that ha gona le bothata tere khona re buisane mo nga tlhaloganya se tournament se tlhoka. Kgaisano eo ya Southern Zone Spring Netball Tournament ya lekgotla la Botswana Netball Association ya malatsi a mabedi e ne e tsenwe ke ditlhopha tsa bomme le borre di fera bobedi mme e dirisiwa ke lekgotla la bona go garela mananeo a bone a monongwaga. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Maiteko a Botswana Defence Force a go tlotlomatsa metshameko le botsogo jo bo lolameng a tsweletse ka go itshupa jaaka ba ne ba tshegeditse kgaisano tsa go tsholetsa ditshipi ka matlhatso kwa toropong ya Francistown. A rutle pego ka Kidibonye Lekalake. Go ya ka Lieutenant Colonel o gannele kgetho yo e le modulasetilo wa setlhopha sa go tsweletsa ditshipi sa 2nd Brigade Group Powerlifting maitlamo a bone le ba sesole ke go rotloetsa motshameko o tholegileng kwa sesoleng go dirisa go ntsha banana mo mebileng le go rotloetsa botsogo jo bo lolameng. Maikaelelo a magolo a dikgaiseng tsena ke gore re tsaya motshameko ona re ntsha mo sesoleng re ise kwa setšhabeng re bontsha setšhaba gore le bone ba ka tsalla metshameko ena mangwe a teng gape maikaelelo magolo ke gore re ntsha bana mekgwatheng
re bogolwang banana go na le batho ba bomme mo metshamekong ena keletso kgolo ke gore le bomme re ba tseyeng mo metshamekong ena e nna mo go teng gender inclusive e se ka hela le gore go lebagane borre hela. Dikgaisano tse tsa ngwaga le ngwaga di ne di akaretsa borre le bomme go tswa kwa mafatsheng a sele ba sesole ga mmogo le banni ba mono Botswana. I am the defending champion for the second year now. Ke mofenyi wa dikgaisano tse ke na le dingwaga tse pedi ke ntse ke fenya mme ke simolotse mo ngwageng tse tharo tse di fetileng. Se nka se rayang batho ke gore ha o dumela mo selong o kgona go se diragatsa. If you have the love for something, you can, and you believe in something, you can make it happen. Sale ke simolotse sports sentse ke le monyane ke le ko sekolong ka 04 ne ke ira form 2 so gona le ankele ke motho ona a rata dijeje blind ke yone motho le gore ne ke lebile mo go ene thata ke ene motho o dirile gore ke tsena thata mo sports. Dikgaisano tsa monongwaga di fentswe ke Ahmed Abulela yo o nang le dingwaga di fera bobedi a ntse a fenya letlhakore la super heavyweight. O ne a latelwa ke Oarabile Moathudi yo o nnileng mofenyi wa matlhakore otlhe ka kakaretso. Ka kwa go bomme Stella David yo le ene a nang le dingwaga a e fenya Seboaboane o ne a tswelela fela jalo a fenya letlhakore leo la bomme. Ke di bonye lekalake BTV Sport Francistown. A jaanong re wetsa dikgang tsa rona. Setlhopha sa bomme sa mahalapeng sa Real Giants se gatisitse phenyo ya sone ya ntlha ya League ya Botswana Softball Association ka go faphasa seroe sa Raptures ka 19-6 mo motshamekong o neng o tshwaretswe kwa toropong ya Selebephikwe kwa mabaleng a Makhuba Real Park. A re utlwe pego ka Kipidile Gaolebale. Setlhopha sa Real Giants sa bomme se ne sa supa mowa wa phenyo se phamola ining ya ntlha ka 10-3. Raptures ya tae tokafaditse tshameko ya bone mo ining ya bobedi ba ira 1-1 go isa motshameko o go ining ya boraro e neng ya gapiwa ke setlhopha sa Real Giants ka 3-1. Ditlhopha di ne tsa tshameka ining ya bone ebile e le yone ya bohelo ya motshameko e neng ya fengwa ke Real Giants ka dirani di le 5 go le nngwe ya Raptures go neela setlhopha sa Real Giants phenyo ya motshameko ka kakaretso ya 19-3. It was just a game in re ka go lekela tsa there and there. Some of our key players Hadiyo, but the new players Banere Sayana Kajuni, they came to the party. Habar Sokodisa, Husupa, they will gel well Mutini. This is our third game. Me Momotame Congo Rezene Re Tari Pakante Kaharosan Nansente Kagore Tota Timame Patales. Ga gona la le plara tse le gore tse di botlhokwa tse le gore nna le tsona ha ke re tse di botlhokwa ke ra like pitcher and catcher. So the two pitchers we have banna go rapa at the go Francistown ke gone go eleng gore ba direla teng and ga bana training time e tshwanetseng. Mo letlhakore la borre setlhopha sa Real Giants se fentse sa Comets 4-2 fa sa Scramblers se kgwatisitse sa Raptures 8-4. Ke ipedile Gaolebale BTV Sport Selebephikwe. Wetso dikgang tsa rona di wetse nna le wena a re kopane gape ka nako ya bohera bongwe ha ke di go neela e le ka teme ya sekgowa mme kgaitsedi ke Benson o eme sentle go gakolola gape dintlhakgolo tsa rona. Tautona Advocate Dumaboko a tlhagisa matona a puso a gagwe kgatlhanong le tshenyetso setšhaba. Mothusa Tautona Renko Sinati Ndaba Gaolatla a netefaletsa banni ba maiteng go fa puso e tsile go dira ka gotlhe go dirisa meamuso ya tlholego ya lefatshe leno go fetlela lehatsi khumo. Mme ya bohelo ke reng kgosi go bua mangwaga thamaga a re meletlo ya ngwao e tshwanetse ya rotloetswa ka bokete go e tsosolosa. Wetso ne le kalo re tabo ra kwehela kwa ga bwa tepolo api go utlwa ka maemo a posa. Moragonyana ke dumela ke re ke tabo ke na le puisano e tabo e itebagantse le kgang ya tshenyetso setšhaba mo nyana pele le bonela wabo a nne kagiso.
Dumelang bagaetsho nka mogala ka seemo sa loapi se se riwa ke nna Mpho Ishwadara mme a re simolole ka go lebela pula e re gatisitse mosong ono ka nako ya bofera bobedi re gatisitse bobedi ko Kasane International Airport, Leaders International School, Matsumu Primary School le ko Ralekgetho Primary School mme fa re lebela tshwantsho sa lapisa nako ya gompieno sone se supa fa go bonala maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme ebile mmala o motala o supa maru a re soletse gore a ka duma kgotsa re nesetsa pula bosigong jwa gompieno mo tsatsi la ka moso gone setse re go bona le dibata tsa maru ko borwa jwa legare le bokone botlhaba fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi gone setse gore go thibile ka bontlha bongwe ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadi mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa Nhabe gantsi kgalagadi go tsena ka borwa botlhaba kgatleng le kweneng re soletse le diphefo tse di mašetla mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipabala mo diphefong tse mo maphakeleng gone go ta ikutlwetsa go le mogote lefatshe leno ka bophara mogote wa magareng ga 20 ko Good Hope le Francistown go kwa 23 ko Tsabong le Tlhakane le Maitengwe mo tshokolong gone setse re utlwetsa go le mogote thata lefatshe leno ka bophara mogote wa magareng ga 36 ko Good Hope le Francistown go kwa 30 ko Tsabong le Tlhakane le Maung jaaka re soletse mogote o kana-kana setšhaba se rotloediwa go ipabala mo mogoteng o mme fa re lebela mello e šang mo nako ya gompieno e supiwang ke mmala o mošibidu e bona mo dikgaolong dingwe tsa Tšhobeko Pandamateng ka kwa borwa jwa kgalagadi ko bogogobo kgonagala gore mello e tswe mo taolong mo tsatsi la ka moso e supagala fa e le ko godimo mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara mello ka kelotlhoko mme fa re tswelela ka seemo sa loapi sa la boraro le la bone ko borwa kgatleng le kweneng re soletse gore be go thibile ka bontlhabong ka tsatsi la boraro le la bone ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadi mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo ka tsatsi la bone go le mogote thata mo tshokologong dikgaolo tsa gantsi le kgalagadi gone setse re be go thibile ka bontlha bongwe ka tsatsi la boraro le la bone ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadi mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo go le mogote thata mo tshokologong dikgaolo tsa Tšhobeleng gabe gone setse re be go thibile ka bontlha bongwe ka tsatsi la boraro le la bone go le mogote thata mo tshokologong dikgaolo tsa legare le bokone bothaba gone re soletse gore go bona le dibata tsa maru ka tsatsi la boraro le la bone go le mogote thata mo tshokologong wetsho ne ke go tshwaretse go le kalo go tswa Tepoloapi Aine Boroko. Botswana has a wide range of traditional dance styles and routines. One of those styles is called Tsutsule. This form of dance is rich in culture, as in most occasions, it details an event of either healing, hunting or gathering practices of the Basarwa people.